Ozoi au hazid panano. Ida uvai pongkioi. Kopi bosian adong suab kumadidiawi tapinaiku moralis ahan san zodo atatamis ko daino miampai do tingadan umbalakat tusima mantad dami namangun itama ta ko day surga na ikot pinasi di tia narration kan kumay siyo tumbos sa English narration do mentadi tibuk nu commodity inait o mihon do mega di komi ku di minggu di naktahib kudi so kudi do ibadat ito sususan wizia do paingko ko do nakano tay ko natungkusan iti inait do sususan tay ko kano di mitos kamay di kadasan mythology o mina iminan ko iso dito izo hobi kotay mo nung kivada sinuat tay ko inait damantad da wahisan sangkuna di hinay diti ngatusan taon patay ko ibuban taon auto ko na kayo nga ina inuot ko diyaw dito paingko kay siya nang nakotay mo diti inait to hobi kuang no do si Zam ngopot piatus no na nabasa ko iti no sikaw ginabo ko o gumu nga bos di tanga home kamay di classical kadasan tanga do iaw ko insan nongo aw so insan kabasa nga no sikaw ginabo ko tu kanu so nagi mingya do taho mahom ko commodity boss do tanga boss pa imbida do tinaw dito ko aminay uton ko dito anangan so nagi do mamaguno diti boss nga bida inait iti dahil do nuna po imangan ku panungsusay kamay di dos weta daw di kadasan lagi center iso na po ipisuwazan ni naikot ginaso o naihaan ko na haditi nga nakay magon sa bago o nakapantod sa bago dahil katumbasan ko do misuwayo sususan iti na po inait do naktanga nga misuway agazo pisuwazan mantadi ko mo do inait da kadazan auzo po insan ko no ko kito do inait da kadazan tu itiana po sususan ni no tayo ko nga sususan na po imbida iba nagidati do sususan mantado tuhun do sokit te kutuno dusun auzo no kayo nga gaso pisuwasan komozon ku mega ditia kinaingan om kapunan mega ditia suminundu om huminodun mega diti panizubong panihobot kamay di baino na po di ho no tumandod na po di sususan do dong kadasan ang ko dati tinga huminodun no i komozon tanak bakinaingan omit inait na po nga huminodun na po nga zikubo nagi tahos di suminundu sa wala kinaingan ka pinozuvong di bagya itanak di Amazon do duminadi do unduk nga daw ipinahubuk kamay di tapi salita na po day kadasan tayo ko to isay minanak nga ihuminodun ka isuminundu ka iyon agazo pisuwasan to kito ko no manta ko tanudo iti inait iti nga pinasobot ang pinazubong nagyai
minimang da metamorphosis kama di incarnation do dominadi zihodo om zeha di pagui komozon di tondu teko haing di dominadi do master ceremony kama di do tadao kamatan songko di sinodu pisuazan tuhun pangabi mengingia dari University Malaysia Sabah nga tiba di pipi toki i komozon do profesor na dinga akali do monolita zeo do komoy do ihumino duna ika ipinahubuk ka baku so do pisuwasan kan ina sabab kada ko kukubay no mot so do legitimasi misiti do man to ko patunudo sunungi pamaitin na pangamitos kamay di nga misti patunudon ta ko isolita legitimasi daw patunudon ta ko isay pinahubok tumano na palitia inaet ngay pinazuvong okon ko huminodun okon ko suminundo misubay mo tabinay ino anangan so na makinango nagidiaw ling kuwa kay siyaw na nakanod ti salita okon komozon do midubo ginawa ko to anangan so tamo ditinay dito kiba do sa kuang do komozon do pinasuat man tadi inait do sususan to tepot ay tangad ko omitina da iman to ko tanduhyo o man to ko toyho iso na po nga kay hoson po do tepot ay tina po isalita daw sunong pa mada mitts kamay din nga mo si tina man to ko toyho dito totopot manong susan totopot dan kani ti isusan tepot ngano kivana po do inait da kadazad da okon subay kadiho itina po nga kuminodun okon ko pinazuhung kadiho nga ono legitimasi daw ba kani ti okon ko mo na mamiyumbak nga papatuno do salita iso na po da sabagi da bishop nga auzi ko zo do ni bantah misugu ko mo iti isay tatapot kay ko nga albasi na gidati do patuno do ni salita ito tapot lah omiti na po go nga kadazan mitts na po diting nga okon ko mo zo do tapot isalita nga itanong nga kiva na gido simbol daw ko kita naay ko na po ingan na kinaingan ng menuluti nga mega kazi the Bible nga mega kazi Adam zi Eva ituhun ko maiso nagi ipinuwaban do sunduban dami namangon na ko okon ko ikinaingan ni komozon di isalita di tinga ay so mo to guess nga takabas na episode the Bible ang mga idot ono itinga na kinaingan nga nakayot ako nakinaingan na po komozon doy katumasan ko sa bagi do Christian nga minamangon do tawa ng tana doy Hebrew no pag nga Elohim nga may di may Tuhan pang Adonai kamay di iso to kay hozo di iti nangabi i komozon na mitts okon ko na po day tinaw da kadasan nga ito ni susubay mantada Buddhist patay mantada Hindu patay mantada tun Silam mantada Greek methodology nga di tinga no kayo to ko do pun na pangabiditi nga mantad di book di sinuat di Moses nga bi o magumugya o legitimasi daw di kumasang sususan ni Tuhan Jesus nga apat tuhon na minanuat o kon kasanang na magano da apat ito nga na manuat da iso book apat book do mongami do isosonghun kumasang sangyan na po ako do manususan nga there must be proof evident at least one or two witness kamay di balo na gido otopot sususan mega di about tabasi Tuhan Jesus o kon kay Matthew na minususan di ngay Mark na minususan bago o mi Luke o mi John
apat a book komozon hobi man ta duwo saksi o kon kono po i Josephus the historian ni menunuat ko mo di Tuhan Jesus nga nagikozus wontok di maso do empire do Rome untuk di o motopot nga bi o matumazan do iti na pangabi solita meets kadagokon tanong kadagokon nga kibay do pun badaw di nga so nga na po di posolitaon kumadituhon nga subay dati o pumolotian dahil kasubay di bago miya gano'n gini tiya kompu panganda tiya do pinozubong ami suminundu huminodun takoy i ponisubot tonggo tiso inakomozon ko do magyung sa nga bediti tumay mo dahil kutumazaan ko na pa iso nga imenamang na taba ng tanga itakabas na kapiso kadi Jesus God is a spirit. He who worship Him must worship Him in the spirit truth. Kamazam kinaingan tayo kay minamangon tayo kinapunan tayo kapunan si Elohim na po hay nga isunduban di awyo kitoro to ko may ka nagditiatongs nga minimbuhay sila dominado do tuhon ni Jesus Kristus ang pinuwaban na wasunduban mantan no di sunduban di mantan no di banay tay ko matatana ni bubuk do tanah na dadi do duvo tuhon si Adam si Eva di kadazana po ngay si kinaingan ng si huminodun kadiho awi manguo kiba na katapatan nga kiba na kita tidak sususan betul ko di subay ka pudi iti na i kamozono dogu ku kumadiaw i bosku kinongozong i kumadiaw kya ba aw hazid pananok kya ida bubay pangkyoy itinok bos di Bishop Joe tinadogu di Professor Lodin